guhamagara bisanzwe guma ku murongo canke kupe.
none shoferi unjanye hehe sasa unana mu Kigobe eh none shoferi babu ndio mamagaye ushaka kuchira muri bisikari Siba.
Humura, je ntabwo nagiye kwiga kuzura abapfuye, nagiye kwiga igisirikare, sibyo? Abahoye ubusa papa, abana mama. Ikimbabaje ni uko imyaka 15 tukwiteze tugacindege n'abahinzi tugiye gutora imyaka 15 n'ababona ababyeyi biragukumbuye cyane mama yarakumbuye no telefone baba batubiranye hanze basohotse bajye kugutora bajye kukwakira ese mwese bari bagufitiye ingene bari bagushishana cyane mama wakoze ibintu ubonye abiri Jessica bamutwaye bakujya ku bazi bamutwaye Jessica please Jessica Kira ubundi ivumbi ndamuzi yerekana ngaho mugenzi wa papa ndamuzi neza wakoze ibintu Mata! Bahar! Ha? Aho ukeneye kwitapi
amahisi ko muzungu na nzunga tuvuye kamara kurondera umunyu twawubutse basoni uricara kwita sa hasi yaho nyine naho nyine ndahakubwiye kubera yuko uhakoropa wicaye ku itapi ndakumanura umushahara none ugomba icara ku itapi ndakumanura umushahara urabyemera icaraho rero ugumana umushahara wawe igera imbere ngaha gato umviriza rero ibyo mwigira ngaha nabihatse amategeko nani narabahaye mwarayadohotseko ku muryango kirazira ko hagira umuntu yugurura tutamenya uwo ari we ntumwugururire mbere yuko yinjira tumenza kumenya ikimuzanye n'aho ajya ava urabyumva neza ayo matwi yawe arumva neza mbere yuko uza gusaba akazi warapimishije amatwi sinapimishije nasanze numva sawa ujya mukobwa twazanye yugaraniye hariya kirazira kumugaburira imbwa urazi neza ko ijya ibigufa amagufa ibiharage n'ibijumba wabizi nibyo nyine yategeza kujya nawe ukamuha umusozi yabe nimugira ikibabagwe ukamenga usumba sobuza amahera nije ndabigura igituma ndamwima ndabizi nije ndakizi urabyumva neza azoza arasangira n'imbwa aho kubwiye ko afite inyota ucushusha amazi umuhanwa amazi ashushe aho sindatangira kuyashiramo umunyu hari ibyo namubajije ataranyishura kuturumbura amaso uri samagi wewe ko ariyo idaraba hasi wabyumvise ibintu bingahe none ayo maso yawe ukatukura usigaye unyura umuriro itiro ryinshi ndakudugije 2,000 ubwo mudasinzira uko nyene gusinzira kirazira 2,000 ndakudugije umushahara nukoma amashi koma amashi none uyishimye ntutamba tamba rero haguruka ndabikwigisha haguruka umuntu akudugije umushahara uraryoherwa nanezerewe boss nakomeye koma amashi uduza ikirenge umanura uduza ikirenge umanura ukoma amashi najewe boss uko nyine sawa ndakudugije ibindi 2 bibaye bingahe tamba kandi boss wanjye oya wikozeko ndakugabanije 2 kubera iki bikora ko genda rero tabyizi urakoze Senge nibaza yuko ibyabaye byabaye ubu igihari nako nimvira yuko twora bukundi kumva ngaha kuko umwanya n'umwanya bajya bakoze irya shano barashobora gukora ibisumba biriya ubu ndazi muri uyu mwanya bako baratubonera je ndagushigiye n'ukuri ibyo ndabyumvira nanje ndumvira ukuntu twora bukundi kuza hari iwawe tuve ngaho muri kano karere ubu hari ababa uziheza cyuzuye amagara n'ibyo byamuvuze byinshi ariko buriya solution zo kwiruka ikibazo ahubwo hari hakwiye nyine yuko duhangana nabo tukisubiriza mu nkobo tukihora ababyeyi bacu none ko mwavuganye ibintu byo kwiruka dusubire hariya tugende kwa seri Jay, piga amatwi kwanza twumvise nitwirutse ikibazo
ahubwo dushatse tubone dukinjure gato kugira tubone iyo bija niyo biva sivyo gushika uyu mwanya twese imitwe yacu ntiraturura ngo tumenye icyo dukora ariko mu gihe tuzoba muje hariya muhira tuzoba dufite umwanya ukwiye wo kwiyumvira icyo twakora kugira natwe ibyo byo twese turabizi ko dushaka guhera ngaha abatwiciye bidegenza hagati ya jewe na Jose kandi umenye ko uramushiki wawe tutazi ahari gushika iyo saha umugabo nurinda kandi sije ibyo niko ndavuga none tubwihariye muri rya shamba tumusanga muri rya shamba mushikanje aho bamuzanye inzira bajanye ibinda yindi baciye ndaha bakatukuru bamanuka kuriya n'abamuzinde abana ibyo byo ntazubishyigikiye umugabo nurinda kandi je nyumviriza nakubwiye kukubwira ati zibukire gatoya ntibisigura yuko duhunze ikibazo ntibisigura ko tubatinya urumva abafaransa bavuga pour mieux sauter faut reculer uragitaho pour mieux sauter faut reculer urumva kandi burya ikintu cyose gifise programme gifise plan yayo itangura ry'ubuhanga n'amasomo bajya bakoze kiriya ndasubiye mu bashaka gukora igisumba kiriya urumva rero umwanya wo kwihora nturagera gusubira inyuma kugenda hariya kwa senyi kugira ngo duplaninge neza ikibazo urumva dutekanye umutima uri mu nda hama tuzi tugaruka tuzi icyo tugiye gukora nga muri uyu mwanya nakubwije ukuri kano karere uzi neza Jenga iki tutahure mukuru wita kugira sivyo kandi ino ntambara tugiye tujyemo tugiye gukoresha kwanza ubwenge mbere ko dukoresha umutwe Erega ikibazo ca Jay nawe atwagwa n'ishavu ibintu byose ashaka kubikora abishyize mu ishavu je naba ndamubwira buri gihe ndamuhanura ndamubwira yuko burya iyo ushize ishavu mu bintu byose kenshi umusaruro w'ishavu uba muke rwose kenshi ishavu rituma umuntu akora ibintu ugasanga nyuma yabyo aricujije umva result y'ishavu ni kwicuza nyine nta aba bantu uboneka yuko biteguye neza bafise icyo bagamije kuba barishe papa na mama bakaca bafata n'umuriro mushiki yacu bakamukidnapa bakamufata kuvuga ko hari icyo ari ikindi baruka ko baronda twebwe tutamereye magabo tutakoresheje ubwenge turashobora kubona twese gusa mu muryango gahona twese burundu kandi ibyo ni ibintu bitoya uko arabiza abantu yarabimbwiye abantu baje uwo munsi baze n'ujya mutanga yarabagabo bafise inkoho bashishwe urumva abandi kandi kinya bafise kandi bari benshi mu munota umwe botugira karavyo ngaha niyo mpamvu mukuru wawe ibintu reka yakubwira n'ibyo reka tubanze tugende muhira twicare mukuru ndamwizeye twebwe icyo mukuru wakurushije n'icyo mukuru wakoresha ubwenge nawe ugakoresha ishavu twebwe tugisha burya imbere y'intambara zose ubanza kubyiga ubanza kwiga intambara ugira urwane ukiga uwo ugira urwane nawe urumva igihagararo ciwe ibikoresho afise tekinike akoresha urumva kugira ngo umenye ukuntu urwana nawe si ukuvuga ngo nagusa kubera ishavu kubera ibi cyangwa biriya ubanza kwiga niyo mpamvu hariyo amashuri y'igisirikare amashuri uriga amatekinike amasisiteme yo gukoresha urumva rero nimba wabwiye ati yaje ngaha bafise n'inkoni biki bariyemera isura rero yuko iyo ni intambara urumva niyo mpamvu nabwiye umutuyi wanjye wowe utekana icyo nzokora ariko urenze ubona umuntu aza kurasa abantu ku murango we numva ko afise ikintu yishimikiye nivyoroshe ujya mugabo afise ashobora gukora ikintu icyo cyose ijya bayita mission suicide ndavyanse ariko njye nzotekana ari uko mbonye igihumbi nawe njye tumuvumbitse ivu atari uko njye nta kintu nshaka kumva nshaka kubona igihumbi tumuvumbitse n'ikijumbu n'ivu ihangane byose uzobibona bifashe nyine niyo my goal ni icyo nyene uranegeye
tugerageza kumwereka yuko bajya ababyeyi yishe babyaye abagabo ariko umupfa w'imbere yishubuje yihuse yumviriza wabwiye uvuga ngo igitego nshaka yumviriza bigira imana ntibigira kuzinduka kandi yihuse yagize gute ababyeyi ibihumbi ibi byose baza ko atabizi neza cyane jay itsinda ishavu reka dutegure turabikunda ahubwo turateba tegura tugende ibyanje birateguye wowe haguruka wowe jay haguruka genda umufashe kugeranya ibintu amazi amashenzi yakunu naye pa amazi ntuno guhurusha Mugesera uri umuntu nyabakiwe urashaka kuba amazi ashushe nje ndi kukazambye ndere kwa amazi ziba amari nawe ziba Mugesera bwanyu aho nta n'isoni aho uri umuntu wewe mwana igikoko atugurumiye ku munwa urasuma nje bandi igikoko ntari urasuma umutima wewe urashaka gufata akora urano kuri kurangubita aho kuri kurangubita aho Mugesera we aranyije nayo muhimbira nayo wanwa ngeragesa nayo wanwa nayo kureka abantu bose ari ibikoko kubereka imana kuko abantu bose babaye inyamaswa kuri iyi si ndamusaba amazi nzanira amanike ariko mana ni wo kuntabara ni wo kubura ni wo wari umwana ndarusha ndamerewe nabi ndababara umutima wanje mwarasize murapfa murasiga mama ndagowe ndamerewe nabi Nalana Nyarutsa oya numubite Nyarutsa umenya ko ndi umuntu iri umuntu uri umuntu nkawe Nyarutsa Unamushenze karibu oya nitwicare ngaho uyibona ariko nambwira ko ibyo ngaha bigoye n'amarezo ntaboneka umuntu ushobora gucatinga mpaka uduge ku musozi cyangwa uduge ku giti ngo kuva yagashika ngaha ayi bwisomerize iva mu nkono unesomeza mugizi ngo muri frigo ngo nta frigo ihari ngo abone mu isosiso ngo wambaye ngo ni igiki kindi reka ndamubwire reka ikibazo ufite mukuru wawe niwo gitorera umuti jewe hatembereye ariko nawe nako ndaba inzega
nasabye ibitoki byose byarahonye. Ibyo bitoki byahonye byose narabigurishije. Hariho umutamo hariya hepfo niwe yabinguriye byose. Ca ndabihonya. Byo byatanguye kugwara. Rega byo bimaze igihe kinini. Ariko ndabakuno ronke imihu yari wapi. Ndabiheruka kera aho wumva yari atinda dusara. Harira buseme. Oya nareke kuyayata. Nja kumenya tuzosubira ryari muhira. Nareke kuyayata. Wewe burya umugabo mbiriza we wa muhungu. Nukumenyera ubuzima bwose. Urumva kuko ubuzima burahinduka. Ubuzima burahindagurika. Ntuzoka muri mu buzima bwiza, umunezero gusa, ujya ibyo wishakiye no. Kandi burya umenyere izinja nkora nk'izinja z'ibyatsi. Izi mboga z'ibyatsi. Urabona inderama, urabona isombe, imishogoro n'ibindi binini. Ibyo ngi bituma umubiri ugira komera. Byakujije basukuru bashira abanye. Nabubwiye ko ari byose byamukujije ngahatwe. Wewe mu gisagara hariya gusamu yayata mu karambira ibintu ntanazi n'amazina. Hari n'ibindi yambwiye ntanamenye. Urabona twebwe twigira ibintu by'igisirikare. Aca mu bintu bikomako bitandukanye. Kandi baratwigisha kumenyera situation zose. Mungu wanje Tunashaka kumwe tuzota hajyari. Utekana kwanza. Basha ubona ahaya yumvise ko ntasisombe. Yambwiye ko adasubira kuzirya ngo arizo yarari. Ngo ntasubira ngo ntashobora kuzirya kabiri n'igikoni. Nari kuyayaterega uno mugabo buca tumushingira. Umuntu amaze kumira ubwanwa, ari ubwanwa buca bwiwe. Ubwire ko ku muvyeyi umwana adakura. Oya nagendiye. Ibyo kandi wowe ubizumugirisha ngane wowe. Bayira mwana gutwara ku mugoroba kukaburimbo turavugana. Sivyo? Je. Burya ari ibintu nyine ko umako umuco gatoya. Ari ibintu nako nimbwira hariya. Nage kuzunguruka hariya mu mirima ya sokuru hariya murabona ngo nimbwira ibibazo byinshi cyane nako ndibaza. Cyangwa ariko bimwe ushobora kubiba ko umuco. Sivyo? Ndashaka kumenya ujya munsi. Monsieur. Nyamusi baza kugandagura ababyeyi bacu. Ndashaka kumenya ninde wundi muntu yoba yaramenye yuko jenza kuzura ujya munsi kuko je ujya munsi natiwe n'abagabo ntazi urumva biboneka yuko bari bazi yuko unza je byarahuriranye n'ujya munsi nyine ninde muntu ajya mugira rero bagenzi biwawe bo bari bazi yuko je ujya munsi neza ko ukaneza icyo nzi cyo kwanza byari nk'ibanga ry'umuryango. Nta bantu twari twabwiye, nta bantu twigeze dutumira kubera baransiye ko nasenge twamubwira yuko kizoba nyine ari nka surprise. Byari ibanga ry'umuryango. Rindira ariko kwanza muri mu makuru nyabaki inkuru nyabakazi azakaramutse. Urumva yareka ambwira ngo ndamwereke ifoto ya Jusda. Nako ndamubwira ko ejo azoza. Akeneye ifoto ya Jusda. Urayifise uyimwereye? Jusda? Uti? Ifoto ya Jusda. Bisho senda kumwe kuri telefone yiwawe. Mudeje azoza sambira azoba yashitse. Ejo azoza ntugire ikibazo uzomwibonera ku maso ku yandi. Mudeyi